ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong ka Kursten Dorbar Pelun Assam Meghalaya kalapan ko burom ni ka way ka samla nagani ka kur kabalala aban pas bha ka examen class 12 menta usnem kani ka samla kabala syapan ko burom kadai kabala poy ka kerdan ka bakhandai ha ka top 10 jong ka class 12 arts bat kani ka samla kabala syapan ko burom kadai kabala tip kerteng kum ka Susi Gracia Sten ya kani ka jingpun ko burom la penlong ha ka khat saw tarik ubnai risau arajar arpuai ha ka jingelang kabala long hanongrim umladau Ribhoi district ya kini ka jingelang la penyai da uba HT Well Sten ha ka bagi wei pat ki bala ajing kren ki kenthop ya ka kong Lucia Sten ka kong Gracefulness Sten na ka ying jong ki kong Rachel Sten la kren da ka Dr. Shibolet Khongla bala simpat ya ka benta ban pen ko buram da president ka Kursten Central Body uba Gilbert Sten Excellence Award 2021. Boleh Sibuan. Hakadiga certificate kilat ho kumni Certificate of Appreciation Kursten Dorbar Pelun Meghalaya Assam confer its 4th Professor H.W. Sten Excellence Award 2021 to Srimati Susi Gracia Sten, daughter of Constant Lingdo of Nongrim Umladau, Ribhoi District, Meghalaya, today, the 14th of October 2021, being the first 10 toppers of HSSLC Art Streams of MBOS 2021. The motto is, Dare to Reach the Blue Indian Sky. Congratulations, Susi Gracia Epi. Pila la se ban snow lengo ba balai ngi perlong ya kana program kajing pen ko buram ya isusi kani kalong kum ka Dorbar Kur Sten kambe kele ya Assam borok away ngi don kajing sokhia ka bakrau kumno kum kajing pen slur ya ki persa ki kur ki jongi wat iki kun kha ngi dang perkhat mentah kita ki bapoi syakhamat kita apa saki public exam ki jongki ngin yale kat bala ban penkup buram yaki lur bapernai jong ka kur ka jat jongi bolong usim song usim pa usim song usim garo jong ka jat benriu jong ka kur ka jat jongi bat itai day elite Professor H.W. Sten H. Wampain Sten te let's say bun na pipim la bantep ya i dei nomor kata ka daungi siam haka kerteng jong i ban aina mi ka award ka bangi ai ba ila jere ka kom ka Professor H.W. Sten Excellence Award haka snem araja khat wei ngi yo ban pen ko buram ya wei persakur jong i na terso ba utau dei covertes Sten ba uneru ulayo tapa baka bas ngau tenat kalong lang bagi jing pensilur ke jongi ka kor ka ai ka bas ngau tenat kalong mentau la pendap bau ia ka jing pule ke jong u bau la trai ko mu doktor jong ka veterinary hang ne hamolas nai kata ka dei ka wai bas tenat ka baar ka awat ka bangi ai kalong ya i Jessica Sten ineru ila dei wei persa jongi ibalayo PhD doctorate menta hak agriculture ba mentai don hapa Punjab National Bank yakin ke achievement ke jong ne u kunyi uma ukur ujaj ujongi wala lampang ya ka kur ke jongi lakhai u hak setrik jong November khat khandai spa lai phupra bat nangta nia tu ipi balai banga haban sim ya ka background khnang bengin poi ke jing temu jong kana ka jingalang jongi menta kumun nong tho ula tho si bun ki kot ikot ki bau panmi kalong ka history jong ka tin khasi kawai ka kot ka ba pau nam ki kena college kedai ka buram balaja nang ta ka mahadai syafang ka Nobel nang ta ka jingbisyar benia ka grammar nang ta ka kwa bom jukut samla nong gendong nang ta ka thesis ka ba uyo ya ka PhD ka jong u ka dai khasi poetry its origin and development pediang semubha ya i ada besar jongi i balong cerman jong kanika klimat ka banginan mentah ni longba jong i
ibolong advisor jong ka kurstem jongi ibola pelong ya kan ikapor kumne ku bangilong menta ban ka paar ngamla ban klemda ai kublai terpang wala da kimdon hang neru upain ban usidran ki bolong ki siang ki nok bani kendu hapadeng jongi ki boy ki stand boy bat ki stand napo chantia ki bolong ki siang ki nok pen kendu lamba jongki ngilong kumne ke bangilong menta ka no ngidap da kajik sokmen lamba jo ki ne ki arngut kala pelong ngi ban kendu lang kumne habang ngi kendu lang kumne ni sngo he ni sngo komen ni sngo bat ka mesem jongi ni sngo ruspa habang iyo ban kendu lang ki kur jongi pleng ki dangdon ki kur jongi sepot jentiang tairu lamba jo ki ne ki arngut kala pelong ngi kumne ke bangilong menta ban ka ba kalong ba ngamla klem da ai kublei ya susi grass ten ma iba long kadau jo kani ka khlimat ka banginan mentahang ni ngamla aban jejer kerteng iwei piwei ya baro ki member eksekutif jong ka kur stand ka jongi ban kumju ya ki bahaye hasam baro kinyakha kinyaman langba jong kinyakha kinyaman nila yo ya kani ka ksio ko persa ka jongi ki ba penyo ya ka borom jong ka kur stand ha kani ka khlimat ban kumju ki lok ki jor ki bedon hang ni ni priang sungu bahaya pi ka jing pelaj por jung pi kan long ka jing pensingan ka jing pen sokmen nakaliang ka ying kasam jongi ka ka penlong yang i ban wan hakani ka jaka bat ka bala penlong let's say ka executive committee ban jet yang ngani ka por ban kren let's say ka long tang ka jing sneng jing kentu ha ka bede bat kani ka sni kadon kani ka wei ka ki lines ki bana ka kot jing ruai ka professor HW Stan usutanat ba bat kata ka long ha u job thoma kanam nong job panai tikani kadai ka thama ka jingele ka education ka bangingi ya ka jing im ka bangingi hab kisin king hab ban im kisin jam ki bangingi hab ban shim kidai ki jingele kadai ka thama ka jing im batang utau bo poi shik ta destination lani shaka thong udai unang job in spite lani halor kini ki egi jing egi babon ka jing im ka jongi ngi poi bat ngi job kumta ngilong ginong job bat utaw ba job ha ka thoma kanang nang job pan ai ka ban nganum kran jrong hani ka pon rei kum ka kami ngayang ro kan ka por bat kum ka win ki members jong ka executive committee ngakwa ban ong kindiat kum ka jing sneng ka jing kentu bat ka banang kong kalong congratulations si Lucy Gracia ngira ka jing thapsi naga benta ka jing poi ka jong phi sakani ka kerdan wat lada phidon nakani ka jaka ka baladangi google ha ka literacy rate kamsum la poi than kamsa jrong kamsum la cross wadi ki 95 ru mar ki babun ki snong hang neri boy district jong subdivision boy rembong sini ngilap pijan kot lut segi kendai po kum ko mau teneng kedan 93 literacy tenre na pedeng kum kadi jaka pila pol sekani ka thong kum ta ida dap shisar ka jing so kuman bat ka jing sungu ya ka jing poi jong phi sekani ka thong but what ong ba ngalong kebre ko pasta gidan kamru ya ka jing sempang Ninyai ka jing start intelligence bat ka jing sempang ka juk ko por kini artli intelligence and wisdom kide banyai rengkat bat ubri kunta ba pinlong ki ba kham sempang ka jing start piladon rengi dan kam sa ka jing sempang aba bikwa banlong ka bri ko ba sempang bor kadaw sikini ki lightly ki egi ka jing em ka jang phi ka baneng kong kalong ka political norms kabaan ke religious principles bat kebalai ke individual compromises kum ka brio ba syampang bor-bor wala dangi don ka jing start ke bakat mo ka noru ngiladap ki kerdan ki baper henre lada pimla ban pa sikini ki lightly ge ngim pampat la ban khat yengi kita ki start ngidang deitang ki renang
Kibadan tang ke intelligence rangin dan ke wisdom. Kumta hababila syempang hakan nuga kelimat hakum kino ki cap pin pai shakan ka political norms hakan nuga por pin haban compromise as an individual kiba haban yakin lan haban yatan but hakan nuga por ngin pai shakin ki religious principles kini ke lightly ngaso gilang badan kam om tangi Lucy Gracia raya baro kita ki aspirants haga kursten bat hagi kun kasten rukunju bangin ya rengkat bat ki sometimes teng have an compromise teng padeng have an pai shakin yam Sigi anyam ki jongi bat teng haban ban ya penwan lang bat ki an ki jong perthei kita gelong badan kam bat chua bangan penkot sagawai ngan ong hawa pila don haka kerdan kan mau segini atli ki egi bat kata kalong wat kelet ya kemenor nang no piwan kai ke penrai ke jong pi kai ke origin ke jong pi wat jule rai wat la piwan na kayeng ka yeng trap ka yeng skum la phim chum dan ki juti ban thong haka por ba pidang ren wala da hiyo kejahatan sisian singi wat kelat dia kemendor ke jong pi namar de how ni mau jam jong kemendor ke ba pi la bante ya kementa bat dia kalawai ke jong pi ke bar pada anda pi don hagi office tri kam ke jong pi la shay la dia kanu ke kam ke pi don tri hok ya la ke jong ke kam service to man is service to God kan mau ya kata ga jeng syakri ke jong pi yau brio ka de ke jeng syakri ke ba pi ayo blay baru blay la ong uang ba on penwan blay jong yulong matutchen an penwan ya ka jeng palat ka jong ki khud hadu ka lai bat ka sau pateng benri jong kita ki hajar ki bale isne yang agmot had ya bat kunjuru ki hajar ki bale isne yang agmot kai ke bangi ngile menta kam dei tang ka jong hi kam dei ka jeng mentoy tang yang hi re lai pateng ki kindang yo ki jeng kerkhung kum ta ha ka ni ko pon nga khat lang ngi baro ban ai ka standing ovation na ka banta Lucy Gracia suwa bangan syong ngin ai ka jeng tap kti ide yang lang Imei jonga ila don hinyo pun riu senam kerta in sadap hinyo pun yo senam ngai thu bi lakwa am haban wan henrei dang bigisni dan hapedeng ga jingwam syat kamet ting ong I balade ka por bangin lek no mangi ti pa ka jing ai khulei ye pi Lucy Gracia ya kor sten hi baro ka wei ni gi khon ni long kum ni kum bi long ga de daga mati ka jong ipa ngaslanat ya ka jingkran jong I lesing ade kha ye pi cousin okay ngade kong kha Gracia Grace mo ba I ong magim ju de ban klet ya ka menor nadu bagi dang kena kerta Ndala kot ke exams jungi ipa men kata ipa jung ipa ila pentip yangi la nu fin yo result bahakas ni bi yo result ila poish nong jung ipa kata syabaratu bat man kasnem kala long no kum kata ka ritual ka bangile be shish nong jung ipa bangi im kum gitu ki kena hapo baratu nyim ju im han bangi lale ki skul tharang Henry nang ru ban keren ya ka tien baratu haka sur ka jongki hi nilet shaki lengkha ka ba nilet banyatong dolun mo nyakit haki skin ndanga kali yaki khon jo ikha jongi menta ki ong tebre kim tek shu ikata namar kim yu ishu ni dung yo khao ni dung yo ka ba Hidung yo kau kasni bagi kasni yo namal bai kajongi shagdisha bakata kadi gajing hikai ka bangangam nem kelat shu ka jing em ka jonga bakadi gajing hikai kum no ban long ki bas ngauret ila yat kejat nadu mensu hadu baratu lesi mentang imla shu ban nek kumta henry mentang bangan yat na yeng hapo office la so jam so sham jing Kajing bam kelat kejongi ya ka menor ka pelong yengi begin long ki bas kem ni dan ka basic foundation ha kajing em kejongi bat kata ga di kajing hikai Lucy Gracia ba wat juklat ne AP1 nadu bis dang ban thok got shwa be in depth ya ka biiru hadu ka sngi ka ba ipa in klat em ju that ban puli ka por thok got jo ipa ka long dang step harna Mdam syu tahu doktor Google mentang ikwai Google apa
kani ka mobile jungi bagin lap ipuli hi ban syam ya ka jing start bar haka snam shwa ba in klat ru idang enroll ya la di haka wake school hapo Mumbai ba in le ya ka story writing course kata ka day ka jing angnot ka jong i bangin ju day bangin klat bangin puli kadang don bet ka scoop kadang don bet kalat baladangi temen ni kra ladangi dang au biru ngindang day ban puli kabay ka bangim day ban klat haka jing ya lenti ka jong i nang ni chakmat kadai ka integrity what you compromise ka integrity jong phi hangno nama kadai kata kabanya lam ye phi ka jing em ka jong phi haka long yen ka jong phi ka bashakmat bat kabandai ka yet khmat na ka benta ka yeng jong phi ki kur ki kha ki jong phi bat ya ka kumbagi don ka sengru kan long kata baki kurstan ki dei shisha ki ta ki badan ki integrity bat mangi ki khon jo ki kurstan ru ni dei bandan ka ta ki integrity na bar menta ke ei ki bangi yo I ka bar thai ka dei ba la ja ki integrity ki bri kim dan shu ka ta ka jing sngo ba le si da nga le ya ta ni kan wan ka jing snio le kan wan ke ei ka ba chalen dat han rei ni kwa ba kum ki khon samla ki bedan lang hang ni baro be shaka thong ka jing puli jong phi kan wan lam ye ka jing bahai ka society ka ba phi dan ba ha ke ei ka ba phi le so ba da le da ka ba so thu ba phi kip ye ka buram ka jong phi ye ka buram ka yeng ka sem ye ka buram ka kor ka jai ye ka buram jong ka bikalia hi baro ka wei habangi dan ye ka ta ke integrity Cimi ni galak kebuh pertuj yang kikur tani warok. Nadu na jaintia, na buhoy, na makalian asam warok ku am kaling giling. Uwe kejing ku boleh congratulation. Ya kan ke persa ke kesu yang ke resisten halal ini. Ijing job am buram mereka ku yok am kuwin ke topo. Ha kan ke SS LC exam udang dep agak arts stream. The congratulation. Ini kita ngekor kejai hur gawi kular we kijing dua nam tayang pi unang ten cucuk pi pureng pi live sekmat bakam tam uman di kawin ki bru ko am koram buram uri yang kata buram yang ngekor kejai yung ila kamera buram biha kan ga risal kuradam kermaniwa kan kijing lain ti yung pi pure puti dau cucuk go ketika jemput seluruh pi upoi kedan wak haro per kuwe ke mga sab haga donot patam sim jongan itu pi kumwe ni kena melenong kendong nang mesti ke por poi pekat banyo ban lek school su eme hakata ka ban suba di persan teng balik ap mesti je klau ngi de na snong ude kon cenrang ban kong hayeng mesti di sanpeu spa tali hayeng ap li ap mesti ke por cenrang di kakam ni pi Hendak kepoi pekat ngah kemau beli wailan menjuk beli school sa kamset wig senong semua kundeng nang to dengan orang pihak kepoi pengen school selong kesujiran kan bang ina kre exam ni haban pule di kod jong sebelum sten ngan school tak nong kre high school hendak beli berjalan nanti swab ni le matrik yo ikan du ihenman sebelum sten ban il penselur yang lele ngong pe ngam jele atem kan exam namlong ready now next year lele buat pakai kita pas barang deh bantu sistem gede ba jenjar kan ke jinglut dengan atem tengah pas sih dengan pas ngong pas ngong biang tapi tiap nado ketika kelimat bi penselur kumta long bolong mentah deh lembaga jong i lembaga jing tho ke jeng aim sim jeng ui baru kita college next year na jan rokoi kini hu wan lot le na du to kilemat ipen slur ngai open dep kita ga BA o ngai open dep kita ga bionos tamungin ang kendong songko di pararang bun balik school re upad wongam ngaku mangun tin mem pai tu yang ko kong beli ngalingam don di ena school dalam don jengtre sedang balik sekolah. Kemudian sekolah bahaya. Dalam yuk jengtre, dalam yuk kam, dalam yuk kon sedang manipulasi. Kata jinglong, jong sebelum sten. Tengah semut orang le, bah kalau dia hok sisap dengan air, kita keberong keberau yuk sebelum sten. Yai Kristia,
Mahadin kibun senang ngem yok suban ai kan bat ngishim dengan lat kebun tagasni Epi Krisya ai juga boleh kerpang bakreman ki para hingan jumpi lagi mahadin jumpi ru kesepas bahal saya sengin yok ban wan biang dengan gayeng kumne nese ba compare susu mentang ngedang sia sedang gedang long kumne deng agi juga boleh kerpang kam tam ki tu gedang kren jungi kam namai grace belakang setunat atau kata-kata kam tam ciwalet di kun kha jungi don syak ta sap kata jing ya kita ki kha gi man stip sang thu lamba jikren i kata jing long kelus jungi bat kita ki sten kam tam nak balik ki kha chadu seberto haduk mentam meneng pat yu snow se ya kita ki sten jungi ki bodan kata jing thok bria hang ne hang tai ne kono kono benta kita ngai bat sang sorong sya men yu snow kata namar ngana du Islam prapulai kini tang boy ngalap boy wet pugui ke senong tang lang kadau beli wat kita Kristen nang ta sa airport hu Islam Kristen bu pa nga ngali boy man lagi senong chadu sitai nang don presiden imilam bat kun Clement long embassy nang kopor di ubu jalam lenti kan wat kita Kristen chadu so mat keleng-keleng di bawah uji Kristen nggak saya tentang tip untuk report kalau kemudian mar ilong ngangen siap pembik yang siang mah long hadu kata urudon ke jengke kita Kristen aksnya aku beli kena keren barak lesi kata kajing kenal dengan mga kenal ya ke buram belajar kalau tik kau begini lagi ya keren kau beli cuman kata kade lada men ya tuh ya kau men du ya lah kalau lada men ya tuh ya kau maka ya me kandu kadi kita kapagabla ban klet wala dengan ya kendu markmat bari nong tho is skendro but I can never forget lada men ya tuh ya kau men du ya kalau lada men ya tuh ya kau maka ya me kandu he udah uri kra uri berkat udah desisha banyak ya kan dengan nam ban ngesiau serang ya ilusi gracious step susi gracious step ba ila pengkan mau ini ya kan dengan tensi ban kan mau aku beli ya grace aku beli ya barang gini bala keren mentan di bala masih kintin sebai kintin rupa balai ngaruh ngaya mondur habang orang mene amdai na mingi lemne amdai na sati ane amdai na singi bakawan ka jeng pengentiu kalang ban pengen mau yangi ngimdon ban serong pelapala yangi truai ki khonka medor kat lam ke Kristen go patruai ke singi ningon isya ban ai ke buram syame ko pa pelapalong iki barok ko pa damdai de sandi blai ke jome ko patruai Isusi Grisha inumio yakani kanam kopa jongkan mi syakmat kopa bakadong klat eme katwa hiki benta jangan jigim jongkan bakaya nami syakmat kopa nan lam biteni ka troai dakajik start dakajik te bakajik shampang balai ke jome troai kopa tanga duai rukum jo troai ki nongkin kam jongka central body jongka Kristen kopa krokogi wei pe wei kopa troai ni ki kongkha baro dan ni kopa ni